Motsana wetso o tla ke go dumedise ke go amogele mo dikganyeng tsa Botswana television e le tsa nako ya boraro mo motshegareng o ditlisediwa ke nna Lucia Ramasu ke se ke na le amantla babile a diranela ka puo ya diatla le Liza Osekeng a le malalala tse go gona tsa metshameko mo tsere go ga go pele ya motshegareng ono. Seporo sa Mmamabula-Lephalale se solofetswe go tlhoma lefatshe la Botswana boremelelo jwa dithoto mo borwa jwa Afrika. Mafatshe a Russia le Ukraine a dumalana go emisa ditlhaselo mo mafaratlhatlheng a tsa kgotetso. Ha Shihan Bakwadi a tlhongwa mothusa moeteledipele wa mokgatlho wa karate wa Mahatsi a Selekane. Motswana wetso ntla ke go dumedisa gape ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Borone ke Lucia Ramasu. Mo pegong ya etapele Tautona Advocate Duma Boko solofetswe go etela kwa toropong ya Natala kwa Mozambique malatsi a mapedi ka tsa tiro go simolola tsatsi leno. Pego e tswang ko ofising ya ga Tautona ya Tautona Boko tla tshwara dipuisano le molekane wa gagwe wa Mozambique re Daniel Chobe ka dikgang tse di farologaneng go palelwa tirisano mo ga mafatshe mabedi tirisano mo kgaolong ya SADC le makgotla a mafatshe. Pego ya mafatshe a Botswana le Mozambique a dirisana mo go tsa temothuo tsa itshireletso kgotetso tikologo botsogo ngwao dipalamo le tsa bojanala. Tautona Boko solofetswe gape go nna le sepaka sa go buisana le Tautona Chobe ka go ka dirisana mo megameng ya dikitso ditlhaeletsano le tsa boranyane. Pego eo gape ya re mothusa Tautona Renda Bagaolate o tla nna motshwarelela Tautona fa Tautona le kwa Mozambique. Tautona le lekoko la gagwe ba solofetswe go boela gae ka moso. Mo tsa dingwe mothusa tona ya dipalamo le dikago re kaagile a tamelang a re go dirwa ga seporo sa Mmamabula-Lephalale go tla hegosa gore lefatshe leno le ne boremelelo jwa ditsamaiso tota jwa tsamaiso ya dithoto mo kgaolong ya SADC. Mothusa tona o tlhalositse se kwa phuthegong ile ya babeeletsi ba tiro eo maabane mono ga Borone. Tiro ya seporo seo e tshwaraganetswe ke khamphane ya Botswana Railways le ya Transnet a rutlwe pego ka Monica Setshwaela. Maikaelelo a phuthego e ke go netefatsa gore tiro ya seporo sa Mmamabula-Lephalale e bona babeeletsi gore e kgone go simologa. Kago ya seporo seo sa boleele jwa 120 kilometers e solofetswe go hegosa maitama a puso a go bapala ka ditswammung tsa lefatshe leno jaaka magala le letswai ka go le rekisetsa mebaraka ya Afrika Borwa e tlhoka magala go heta motakase. Our shared vision is to develop a modern efficient railway network that will support trade, foster industrialization, create jobs, and improve the livelihoods of our communities. The Mmamabula-Lephalale rail link is central to the vision, linking Botswana with South Africa and the broader region, thereby enhancing and strengthening our position as a key logistic hub in Southern Africa. Dipatisiso ka kago ya seporo seo di supa ha se diretswe go thotha bokete jwa ditswammung ka go farologana. The rail sector remains a key driver of industrial growth. When we talk about reliable and sustainable, just to put it into perspective. Mahama wa seporo e santse e le one o ka thusang go godisa itsholelo ya lefatshe leno ka ebile a ikanyega. E kgona go thotha dithoto ka palo e kwa godimo gangwe fela go gaisa diteraka. It's just borderless, no borders, nothing. So you can see how sustainable and reliable it is. The realization of revenue from these minerals is to a large extent dependent on adequate logistics. Go botlhokwa gore re atege mo tirong ya seporo se ka gore go tla thusa gore re kgone go rekisa ditswammung tsa rona kwa mebarakeng ka go farologana. Re ka kgona go boelwa go le gontsi ka ditswammung tse re nang le tsone mo lefatsheng leno. Because you'll not realize any revenue. This particular meeting today to move forward the Mmamabula-Lephalale railway line. We're doing this to optimize the carrying capacity of the train so that on one trip you are really able to make sure that you absolutely optimize. Re batla go thusa go imolola diterena morwalo ka kago ya seporo se sešwa se. Re dirile gore terena e tla tsamaya mo seporong seo e nne e ka emelela mo Botswana go ya Afrika Borwa e sa eme gope go itsa madiadia a itemogelang kwa molelwaneng. It simply departs from Mmamabula, picks up its cargo,
and runs across all the way to Lephalale without any stopping. Tiro ya go aga seporo go tswa mo Mmamabula mo Botswana go ya kwa Lephalale kwa South Africa elejwa ele maiteko a matona go thusa go godisa papadi mo kgaolong e. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa khansele ya Ghanzi Reshane ke badile a re ke boikarabelo jwa khansele eo go ema nokeng dikgwebo tsotlhe tse di mo kgaolong eo ka go reka mo go tsone le go di anamisa lefatshe lotlhe. Re ke badile o na bua a etetsi madirelo a khamphani ya World Botswana Mill e dirang phaletšhe ya Laduma. Letsogo mokwaisi o na le ko. World Botswana Mill ke company e magorogo masha e mo toropong ya Ghanzi e dirang phaletšhe e bidiwang Laduma e simolotse kgwebo ya bone ngogola mme e bile ba setse ba rekiseditse ditone di le 638 kwa lehatsheng la Democratic Republic of Congo go ya ka modulasetilo wa khansele ya Ghanzi ke tshwanelo ya puso go ema nokeng company eo ka go reka mo go bone. I strongly believe that whosoever is given the position to lead a municipal or a district like ours must know or must inform themselves about what is. File maemo a go nna moeteledipele go mo maruning a go go itse dikgwebo tsotlhe tse di mo kgaolong yotlhe ka bophara. Ga go ntse jalo lo yana o le moeteledipele o ka re nako e go dirwa melawana ya theko le thekiso le wena o nna le sebaka sa go tswa ka melawana e tla thusang go godisa dikgwebo tse di mo kgaolong ya gago le gone go ba rotloetsa go reka mo dikgwebong tseo. Of law as well as ensure that where policies support us to directly procure certain products, we advise our procuring entities from both the council and the central government that they support such undertakings. Mogolwana company e ya Prolig Requintin Banks a re lefa gone go setse ba simolotse go isa phaletšhe kwa ntle jana dikgwetlho tsone di teng. The maize meal market is a very difficult market to enter into because of your known brands. So it is challenging. La itse gore go setse go na le diphaletšhe tse di setseng di itsege thata mme go bokete go tsena mo kgwebong ka dilo tse di tshwana le phaletšhe mme fela ke itumela ka fa re tsweletseng ka teng ka gore mo sebakeng seno selekanyo sa 60% sa phaletšhe ya rona se tsewa ke lehatshe la DRC. Probably about 60% of our business is to the export market in the DRC. Because when I look amongst your employees, I found one of those who are coming from my wards. So it's ha ke le ba babereki ba ke bona ba bangwe ba bone e le ba ba tswang go kgaolong e ke emetseng ke itumelela seo fela thata le gone gore o kgonne go tlhama ditiro e bile babereki ba gago ke bana ba mo gae fela. Our aims or the mandate as the UDC, a way of creating jobs. And I wish this plant could grow and employ more people. Rest assure you that we are here to assist you. So it's a gore re jaaka re le fa re le council re tla tswella re go enonokeng gore kgobo e bone kgolo. Reaching out to the market, so that's what we have to assure you. E re ka go supetsa gona tlhelo ntse ya go dira phaletšhe e balemi ba gakolotse go tlhoafalla go inakanya le go lema mmidi ka dipalo go tla go rekisa fa le se go mokwaisi BTV News Ghanzi. Modulasetilo wa khansele ya Boteti re o nkhuparetsi monna tsie o kupile setšhaba le bana le seabe go nna pelotelele jaaka khansele eo e le mo letsholong la go batla madi a go isa ditlamelo kwa bathong. Re monna tsie o buile seo a buisa phetogo ya khansele ya Boteti e tsweletseng kwa Letlhakane. A re utlwe se ba itseng Tebogo. Ha rolela khansele pego ya gagwe modulasetilo wa khansele ya Boteti a re mo nakong eno ba saletse kwa morago go isa ditamelo jaaka go tamela bathoki le go duela ba ba neelang khansele ditirelo. Ka jalo re monna tsie a re khansele e mo thulaganyong ya go rarabolola seemo seo. We are behind in payment of a number of suppliers. Re saletse kwa morago mo go dueleng dikhamphane tse re ne re di thapile gore ha ditirelo ga mmogo le ba re ba tamelang. Ke rata go le tlhalosetsa gore khansele e tshwaragantse le lephata la dikgaolo le tsa ngwao go baakanya seemo seo. Ka jalo ke le gwetha gore le nne pelotelele jaaka re ikaelela go rarabolola kgang eo ka ebile re tsena mo ngwageng o mošwa wa madi. So that we are gearing forward a new financial year. Taelo ya madi mo khansele e ka tshwara 93 million pula e tshwenya makhanselara ka ya matshelo a batho. District kana council, it has been struggling.
thata ka kganya ya madi mo ileng gore gompieko yana ne re tshwanela ke gore gongwe go nne le sengwe se e leng gore o se re ba pele e le di-strategy tsa gore tota ko bohelong ja letsatsi district ya go dira madi ka tsela e ntseng jang a me gone yaka tleliniki yaka e na le itlota di sena di-ambulance yana a me council ta kgona go reka di-ambulance a gampieno council ta kgona gore dingaka di kgone go tla mo Boteti di 32 tse di kgaolo ka bontsi yana o tsa botswana kgaolo ya Mokubilo ga ena ngaka sa le ngaka tsamile 2 years back ke engwe dio tse di re bone gore a mme gone tota are we going to be ready tota go bona gore a re tsa ditleliniki tse le bothata jo bontsi bo le teng a mme gone bo tla tswelela bo a kwa pele re Monatsie a re khansele e taloga maano a go itirela madi go lwantsha thaelo ya madi ga mmogo le go tshwaragana le dikhamphani tse di ikemetseng go thusa go thabolola kgaolo. Sebetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Councillor Chobe e tla dirisa madi a 40 million pula a ya betsweng mo ngwageng wa madi wa 2025-2026 go heleletsa ditiro tse ba neng ba di simolotse. Ditiro tseo di akaretsa tsa go dikokelong, dikolo le dikgotla tse di neng di setse di amogetswe go dira go le pele. Seo se builwe ke modulasetilo wa komiti ya madi mo khanseleng ya Chobe re Phesi Kasale kwa phuthegong e gapegileng ya khansele eo ka Labobedi. Ke a leboga Yole ka pego. Khansele ya re 40 million pula o ga se wa dithabololo tse dišwa mme ke ba go ta go feleletsa ditiro tse di saletseng ko morago pele ga lenaneo la nakwana la Transitional National Development Plan le wela kgwedi ya Phukwi e ya fifing. Chobe district re neetswe 40 million and that 40 million almost the same as the budget ya last year. Go na le 15 million o tanka clinic ya ko Kazungula. We've been given around 2.8 million for expansion at Dikgotla. Re neetswe 400,000 only go dira mo teng backlog eradication ya di facilities tsa di primary schools. Maintenance on we were given around 70,000 only, and that is what we were given the previous financial year. Le fa go ntse jalo madi a ditirelo tsa tsatsi le letsatsi kgotsa revenue support grant go bolelwa fa o ketsegile ka 12% fa go tshwantsha ngwala ngogola. This reflects an increase of 12%. Se ke koketsego ya 12% ya madi fa go tshwantsha ngwala kgaogano ya madi a 2024-2025. Madi a revenue support grant a dira 95% ya madi a khansele ha 5% e le a re itirelang. Letseno la rona la madi le tsweletse ka go hokotsega mme seo se a tshwenya. Revenue is on a downward trend and this is worrisome. Makhanselara ba re ba tshwenyegile ka madi a khansele e ya kolotiwang a santseng a le mo bathong. So gongwe ke go rotloetsa hela batsadi go ga hela gore tota ba yeng gore ba kolota khansele a ba tsise lo le mmenyana le re kgone go kopanya re tsutaganya re bone gore ka dira mo go ntseng ja mme ga se collection hela ke buile ha gore own source kana era le madi a khansele e kgona go a itirela other than a ya kolotiwa e le yone itirela so ke nngwe e sentse gongwe re ba ka tota ke yo ke gateletse thata ke ra gone gore We have to improve our collection. Collect 5%. We are collecting very less, and hence, the credit control unit to come and assist us. Decentralized. Rona kana makhanselara ne re kana re ira roadblock hala hala ra tsa madi ra irela khanselara ka bonako. Khansele ya re e tsile go itsolopanya go phutha madi a ya kolotiwang go ta go oketsa 6.2 million pula yo mo letoleng la madi a khansele e ya itirelang mo nakong eno go isa ditamelo botoka go bathong. Ke a leboga Eole, BTV News, Kasane. Para
gatela pele ka dikgang tsa rona, Miss World Botswana Mme Anisha Gauthusi a re o tla tswelela a buelela go tokafadiwa ga ditlamelo tsa botsogo mono gae le kwa ntle ga lefatshe leno jaaka tla bo ipaakanyetsa go ya go emela lefatshe la Botswana go Miss World go India ka kgwedi ya Motsheganong. O buile se ko moletlong wa go mo laela semmuso o neng o rulagantswe ke lekgotla la Miss Botswana morago ga go tlhongwa ga Miss Botswana 2025 ka matlhatso beke e fetileng. A re utlwepego ka go rata moranyane. Kgwedi tse pedi fela pele ga makgaolakgang a mmabontle wa mafatshefatshe kana Miss World, Anisha Gauthusi yo o tla emelang lefatshe la Botswana ko lefatsheng la India o ne amogela mpho ya koloi e mo tiisitseng moko thata ka ya motshubong wa leeto la gagwe. Le fa loeto la gagwe le Miss Botswana le ka tswa le tsile bokhutlhong mo bekeng e neng e feta, o supa fa tla se ke a inele mo tumelong ya gagwe ya ditirelo tsa boitekanelo. Gauthusi o rata thata ditirelo tsa boitekanelo mme o ikelela go isa moletsa ka tsone kwa makgaolakgang a Miss World. That scenario, that's when I learned the importance of health. I learned the importance of people having to have proper health care. People having to... Ke ithutile botlhokwa jwa gore batho ba tshwanetse go nna ditirelo tsa botsogo tsa maemo a go godimo le gore go botlhokwa gore batho ba itse botlhokwa jwa tsone. Ke ikelela go isa ditirelo tseo le dithuso tseo ko mafelong a kgakala le tsone. Ke tsile go netefatsa gore batho ba thusana ebile ba somarela botshelo jwa ba bangwe. Lifesavers of each other. So that's my aim, to make sure that each and every one is a possible lifesaver. We are proud of. Re motlotlo ka wena re le masika a gago. O beile leina la Gauthusi go godimo thata mme re lebogela seo. That's so much. Bommabontle ka ene ba ne ba makgolela tiro e ntle ya e dirileng mme ba mo eleletsa tse dintle mo leetong la gagwe la mmabontle wa mafatshefatshe. But as I reflect on my reign as a princess, I have to acknowledge my queen, Miss World Botswana Anisha Gauthusi. I remember one time... Ke batla go lemoga Miss World Botswana Anisha Gauthusi. Ke batla go mo tshepisa gore ke tla mo ya manokeng ka sengwe le sengwe. Ke motlotlo ka wena ebile ke itse gore o tla re emela sente ko mafatsheng. I was in her shoes. So I'm going to support her the best way that I can. And standing here, I can say I'm proud. We are confident in our queen that she is ready to go to Miss World. Being with Anisha and Hali has been quite a blessing. These girls are my sisters. O tswa mo go nna le bomme ba ba mo leetong la Miss Botswana ke tshegofatso. Botsalano ja rona ke jo bo go godimo fela thata. Organization is something that will last us for a lifetime and I'm truly, truly grateful for it. Mogolwane wa Miss Botswana o kaile fa ba tla tswelela ba eme Gauthusi nokeng go fitlhelela boa ko India kwa ba solofetseng a tla dira bontle. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Mapodisi a Charles Hill a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone go fitlhetsweng dinamane di le 4 tse go belaelwang le tsa bogodu di pofeletswe mo setlhareng mo sekgweng gaufi le meraka mengwe ya Charles Hill. A re utlwe dintlha ka lesego mokwaisi. Gaufi le motse wa Charles Hill mo merakeng mengwe go ne ga fitlhelwa dinamane di boheletswe mo setlhareng mo go neng go belela le ditiro tsa bogodu jwa leruo mme bile engwe ya tsone e setse e sule. Dinamane tseo di fitlhetswe ke setlhopha sa barui se se lekang go lwantsha bogodu jwa leruo se se ipitsang Vulture. Setlhopha seo se ne sa begela mapodisi ka tiragalo eo. Ke dinamane hela jaaka o di bona mma tse leng gore di tlogeditswe bomma tsone. Dinamane tse mma tse ke dinamane tse di sa tshubiwang ke dinamane tse leng gore ga di a tshwaiwa ke dinamane tse sentseng di anya jaanong potso e ka nna gore bomma tsone ba kae ka gore ga re ka kira ditama ina ra re ke bo swa godimo ga gona kgomo e bidiwang go te sa se wa godimo gore a gore di kgaogantswe le bommatso mme go ntse jalo mma re ne a re sone re begelwa bona tiragalo e ne ra kgona go tshwara banna kana bashimanyana ba le babedi mabapi le tsone dinamanetse tse le bone ba sa kgonang gore ba re ne le bomma tsone kgomo tse mma ka palo nne di le 4 di 4 ya bone e sule
e ikgetse gona a di boeletsweng teng mo sekgweng mme re belaela e ka tswa e bolailwe ke lenyora le tlara ka gore gore a re ne di boeletswela gone go gore di kgone di tseye malatsi a a rileng gore di lebale ko bommatso kana ko di tswang teng e re lentswa sepodisi le mephato e lwantshang bogodu jwa leruo e le ka go hokotsa ditiro tseo Senior Superintendent Sonelo o ka ile ha magodu a leruo a sa inele ka ba fetotse bogodu go nna tiro ya bone ba ba dirang le bogodu ba dikgomo ka ke babereki ba teng ga ba batle go inela tota ntwa e ya leruo e mmae e ko godimo ga re hukuditse ra be re ra tota e se go hokotsa ga sepe jaaka ngwaga o ga re o tshwantshanya ke ra ngwaga wa 2023 le wa 24 re kgonne go hokotsa ka dipalo tsa bo 85 mme mmagonke ha go tsweletse go supa gore ntwa e ntse e tsweletse ya leruo mo go rang gore ha go ka nna le borepeteng go raya gore go a go kukela gape go supa gore ba dira le kgomo ba bogodu ba itse gore kgomo ke madi Senior Superintendent Sonelo o ka ile ha beng ba dinamane tse ba setse ba itshupile ka jalo ba emetse go tsaya madi go tlhomamisa ha dinamane tse e le bana ba dikgomo tse go supilweng ha ile bo mmatsone le segomokwaisi BTV News Ghanzi. mo go tsa mafatshe a sele tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky a re lefatshe leo le itlamile go tswelela le emisa ditlhaselo mo kagong tsa motlakase lefatshe la America le dumalane se mo malatsing a le mararo a dipuisano le a Ukraine le Russia kwa Riyadh kwa Saudi Arabia go ikilela mo ditlhaselong tsa mafelo a mofuta o Zelensky o supile fa lefatshe la Ukraine le dumalane le batsereganyi ba America gore go ka simolola tumalano ya go emisa go tlhasela mafelo a fetla motlakase mme o na tlhagisa gore lefatshe la Ukraine le tla ipusolosetsa fa la Russia le ka tlhasela madirelo a motlakase kwa Ukraine dipuisano tseo e ne ile maiteko a bagolwane ba puso ya America go emisa ntwa sebaka sa kgwedi morago ga mogopolo o mafatshe a Russia le Ukraine a watlileng beke e fetileng le fa go ntse jalo matlhakoro mabedi a tswelela go tlhaselana ka difofane tsa di-drone le marumo a dirokete Motswana kana o rile a mabogoding kwa Thebana ka gore yalo tla re dinelela Isao Sekeng a re fe tsa metshameko ke a go leboga Lucia o etshoma dume na ke Isao Sekeng ka dikgang tsa metshameko me pego e kwa setlhweng ke reng moeteledipele wa lekgotla la Botswana Karate Association Shihan Mphobakwadi a re go tlhophiwa ga gagwe go nna mothusa moeteledipele wa Commonwealth Karate Africa Federation go ya go thusa lehatsi leno go gola mo motshamekong o ka letlabo le na le kemedi kwa mahatseng a re utlwe pego e tletseng ka Kgomotso Sefako Bakwadi o mo komiting eo ya baeteledipele ba bathano o taba emetse dikeletso tsa kgolo ya borwa jwa Afrika jaaka e le ene fela go tswa mo kgaolong eo go botlhokwa gore nne mo di-position tse di ko godimo so that ga go dira di-decisions le wena you are part of those decision making and that way o kgona gore le wena o nne le influence ya gore nya ya ka re ntse ana re batla gore re hoste Karate Commonwealth re kgona gore re tsenye letsogo gore le rena we want to host, it's our turn to host. We've been attending the events and therefore we feel gore ke turn ya rona re le Botswana Karate Association gore re kgona gore host those Commonwealth games so go botlhokwa thata because ga o le ko ntle tshela go le dingalo gore o itse gore go iragalang mo di-committee tse di go godimo o tsweletsa re maikelelo a bone ke go bona motshameko wa karate o nna teng kwa dikgaisanong tse ditona di tshwana le di-Olimpiki tshwanetse gore re develop karate ya rona in the region and as you are aware re batla gore karate ya Commonwealth karate members should be recognized ke Commonwealth e leng gore gantsi di na le di-games karate itse nngwe mo teng o tla gakologola re gona na karate itse ntse mo di-AUSG region 5 mo e leng gore le rona le karate re batla gore re nne part of that and the fact that re ka tsena mo Commonwealth then we stand a better chance of being an Olympic sport ke tsa gore ka ko Japan e nagana le ditlhaele tsa gore karate ka tsengwe
jaaka lefatshe leno le na le maikaelelo a go tshegetsa dikgaisano tsa mafatshe bakwadi a re go nna ga gagwe mo maemong ao go baya lefatshe leno mo maemong a mante ka o ya go nna matho le ditsebe tsa lefatshe leno. Se botlhokwa ke go leka go improve standard sa karate mo regioneng ya rona, especially le Botswana Karate Association. They have to improve the referee, improve the mo di referee. Rena le referee one hele le gore ke a world. Tse ba bangwe di referees ba le gore ke ba Africa. But we need to get to that level le gore rena di referees le gore di representa Botswana ko world. And I look represent Botswana ko world go nna simolola ka bona Africa and then Commonwealth and then world. So that way ba khona gore ba nne le standards gore ba practice gore ba khona gore ba ye ko the higher levels. Komiti eo ya batho ba le bathano e tla go ga sebaka se dingwaga tse 4 go simolola ka ngwaga wa 2024 go tsena ka 2029. Go motso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mo tse dingwe mogolwane wa tsa ipapatso le kanamiso mafoko wa company ya Orange Botswana Tebogo Nadisa a re ba bone go le botlhokwa gore ba rotloetseng lebelo la FNB Botswana Golden Grand Prix ka ba eletsa go bona le kgatlhisa ebile le godile. Orange Botswana e rotloeditseng lebelo leo ka 1 million pula. Pego ka Victoria Dikgang. Nadisa o tlhalositse fa ba rotloeditse lebelo leo ka 600,000 pula fa le simolola ka ngwaga wa 2023 mme ba oketsa ka 400,000 pula mo ngwaga go tswelela ba tsholetsa serodumo sa lebelo leo gore dipaakanyo tsa lone di tsamaye ka thelelo. Our sponsorship is in two folds. We've sponsored a monetary value where we are aiding the organizers of the Grand Prix. Thotloetso ya rona e gabedi ke ya madi a tla thusang barulaganyi ba lebelo ka tse ba di tlhokang ga mmogo le airtime gore ba kgone go tlhaeletsana ka megala le maranyane. Telco benefits. This is airtime data for them to be able to interact, engage in preparation for the final day. Nadisa o tsweletse a re maitlamo a bone e le company ya Orange Botswana ke go nna le seabe se segolo mo tlhabololong ya metshameko ya monogae ka go farologana le gore batshameki ba bone ke monokeng e maleba fa ba phadisana mo dikgaisanong tse ditona. Orange, as you may know, has been sponsoring the FA Cup. FA Cup now we are... Re rotloetsa kgaisano ya FA Cup e mo nakong eno e le mo tikologong ya tsa bofelo tse di 16. Re simolotse ka ditlhopha tse di tswang ko tlase mme jaanong re mo tikologong ya go gogelang ko makgaolakganyeng. Mo godimo ga mongwe go fetileng re ne ra rotloetsa setlhopha se se neng se emetse lefatshe leno ko metshamekong ya di-Olimpiki. And also, if you may recall, last year we sponsored the team that had qualified for the Olympics. Go tsena mo nakong eno batabogi ba tswang kwa ntle ga lefatshe leno ba setseng ba tlhomamise go tla go iteisana borathana mo lebelong leo la FNB Botswana Grand Prix le le tla tshegediwang kgwedi e tlang le 12 ko lebaleng le go la setšhaba mo Gaborone. Ka go go borre ba akaretsa lebelo la 100 meters e leng Ferdinand Umanyala wa Kenya, Andre de Grasse wa Canada le wa Afrika Borwa Akhani Simbine. Ka go go bomme e leng batabogi ba Cote d'Ivoire Marie-José Talo le Nia Ali wa America. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Re cellphone company eo ya Orange Botswana ya tulusitse botsalano le moemedi wa yone yo gape e le mampudi wa di-Olimpiki wa lebelo la 200 meters le tsile Tebogo. Botsalano jwa bobedi jo bo simolotse ngwaga tse 3 tse di hitileng ha company ya Orange Botswana e ne e lemoga motabogi yo kwa kgaisanong ya Under 20 World Championships kwa Oregon, America kwa Tebogo a neng a nna mo Afrika wa ntlha go fenya lebelo la 100 meters. This is one of our very Kgolagano ya rona le letsile Tebogo ke nngwe ya dilo tse re di tseelang go godimo ka gore re le Orange Botswana re rotloetsa kgolo mo batshameking. Re simolotse go golagana le ena santse a le monnye mme jaanong setse a godile le mo go se a se dirang jaaka ebile a kgonne go gapa seetsela sa gauta mo lebelo la 200 meters go di-Olimpiki ngwaga o fetileng ko Paris. Se ne le phitlhelelo e tona thata e seng mo go ene fela mme le mo lefatsheng la rona. Just not to him, to the country at large. Wetso dikgang tsa rona di wetse nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bone re di go neela e le ka TEME ya Sekgowa.